Anke fil-Vatikan, il-biberija bejn Joe Fx Zahra u l-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi donnu swiet. Tant li post li tbatta l-briżenja ta' Joe Fx Zahra fil-Vatikan intela b'mod immedjat minn Lawrence Gonzi. L-eks Prim Ministru Nazzjonalista ħa post Joe Fx Zahra fil-Kunsill Amministrattiv tal-Fondazzjoni Centesimus Annus. Dinja entità tal-Vatikan illi l-għan uffiċjali tagħha huwa li tippromovi id-dottrina tal-Knisja Kattolika. F'rapport iddetaljat ir-rivista Taljana Espresso tinnota li ċ-ċirkostanzi huma partikolari. Joe Fx Zahra, bankier u amministratur ta' ditti kbar internazzjonali igawdi ċertu saħħa fil-Vatikan. Kemm il-Papa Benedittu XVI u anke il-Papa Franġisku ħatruh viċi koordinatur tal-Kunsill għall-Ekonomija tal-Vatikan, responsabilità kbira li permezz tagħha Zahra ħadem biex ikun hemm aktar attenzjoni lejn min jiġi magħżul bħala amministratur u delegati. Fatt ironiku rapportat fl-Espresso, meta tqis li lejn l-aħħar tal-2016 Zahra irreżenja mill-Kunsill tal-Amministrazzjoni tal-Bank Nemea, ibbażata Malta, wara li l-Bank Ċentrali Ewropew intervjena u daq l-allarm dwar irregolaritajiet kbar fil-mod illi bih tmexxa l-bank. L-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi kien ukoll wieħed mid-diretturi tal-Bank Online Nemea. Nil-fera Maltija kienet topra minn Porto Maso f'San Ġiljan. F'Marzu 2017 il-Bank Ċentrali Ewropew irtira l-liċenzja tan-Nemea. L-Espresso jinnota li f'dak il-każ l-involviment tal-konsulent tal-Papa ftit illi xejn ingħata attenzjoni. Dan bl-istess mod illi bih sentejn ilu, Zahra ħareġ ifuh minn skandlu li involvi l-Kummissjoni tal-Vatikan Kosea li tagħha kien President. Kosea spiċċat fuq Vatileaks li permezz tagħhom spiċċaw ikkundannati Monsinjuri Spanjoli li kienu membri tal-Kommissjoni. Il-medja Taljana tinnota li Lawrence Gonzi li issa tieħu post Zahra huwa politiku ta' esperjenza kbira u parti mill-Partit Nazzjonalista. Fuq kollox kien responsabbli mill-gvern bejn l-2007 u l-2013, meta Zahra, ħabib personali tiegħu, kien maħtur f'diversi rwoli pubbliċi.